τμήμα και αργυροκάστρο, κύριε Φλαμμογκολέμου, αξιότιμοι εκπρόσωπε του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, το αργυρόκαστρο, κυρία Μαρία Κούτα, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, πολύ αγαπημένα μας παιδιά. Nderuar përfaqësuese e konsullatës greke në Gjirokastër, zonja Maria Kute. Të nderuar kolegë, të nderuar prindër, të dashur fëmijë. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εορτή, η οποία σηματοδοτεί και επισήμως τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Η ολοκλήρωση μιας χρονιάς δεν αποτελεί απλώς μια ημερολογιακή μετάβαση στις διακοπές του καλοκαιριού. Το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς είναι ένας σταθμός, στον οποίο γίνεται ένας συλλογικός απολογισμός. Καλούμαστε λοιπόν όλοι όσοι συμμετέχουμε στην εκπαιδευτική και μορφωτική διαδικασία, δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές και γονείς, να κοιτάξουμε πίσω και να εστιάσουμε στην πορεία μας από τον Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα. Ju uroj mirëseardhje në festën e sotme, e cila shënon edhe zyrtarisht mbylljen e këtij viti shkollor. Në shkollë, përfundimi i një viti nuk përbën thjesht një kalim kalitarik drejt pushimeve të verës. Fundi i çdo viti shkollor është një stacion në të cilin bëhet një vlerësim i përgjithshëm. Prandaj, me të gjithë ne që marrim pjesë në procesin edukativ dhe arsimor, mësues, nxënës dhe prindër, të kthejmë kokën pas dhe të fokusohemi në rrugëtimin tonë, nga shtatori e deri më sot. Βλέποντας προς τα πίσω, εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι η χρονιά ήταν ιδιαιτέρως απαιτητική και ταυτόχρονα αγώνιμη. Αυτό αποδεικνύεται και από τις πολλές εκδηλώσεις τις οποίες οργανώσαμε και στις οποίες ανταποκριθήκαμε με εξαιρετική συνέπεια και ποιότητα, αλλά και από το πλήθος των διαγωνισμών στους οποίους συμμετείχαμε, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις, ενώ αναμένουμε ακόμα περισσότερες. Παράλληλα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια καθημερινότητα που για του λόγου του αληθές κάθε χρονιά γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Και αν δεν φοβόμασταν ότι θα χαρακτηριστούμε υπερβολικοί, θα λέγαμε ότι το πνεύμα αυτής της εποχής είναι ένα πνεύμα αντισχολικό, αντιμορφωτικό και αντιεκπαιδευτικό. Πράγμα όμως που κάνει το έργο μας ιδιαιτέρως δύσκολο, αλλά και απολύτως αναγκαίο για την κοινωνία. Ishte veçanërisht dhe në të njëjtën kohë në kjo përshtohet nga arritjet e nxënësve, nga aktivitetet e shumta që organizuan me ku përgjigjeve një korektësi dhe cilësi të jashtëzakonshme, por edhe nga numri i madh i olimpiadave e konkurseve kulturore duke fituar çmime të rëndësishme, ndërsa presin edhe vlerësime të tjera. Paralelisht, na udhëheq të përballeshim dhe me një përditshmëri, e cila për hir të së vërtetës çdo vit bëhet një e më kërkuese. Ne e fungëm bashkëkohori ku jetojmë, vizionojmë ndryshime në çdo fushë të jetës, kështu që puna jonë dhe misioni ynë bëhen veçanërisht të vështira dhe plotësisht të domosdoshme për shoqërinë tonë. Όπως και να έχει, εμείς εδώ στο Σχολείο Πνοή Αγάπης, έχοντας ξεκάθαρα μπροστά μας τους απόλυτους στόχους του σχολείου μας, που είναι η παράδοση κοινωνία ανθρώπων ανεξάρτητων, σκεπτόμενων, ευτυχισμένων και ικανών να βελτιώσουν τον κόσμο γύρω μας, με αγάπη για τον άνθρωπο και το σημαντικότερο, με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό, πορευόμαστε σταθερά με τα βήματα προς την επίτευξη του οράματός μας. Να πλάσουμε ανθρώπους που δεν θα είναι απλώς έξυπνοι και ικανοί σε διάφορους τομείς, αλλά που θα καθοδηγούνται από τον σεβασμό και την αγάπη. Në shkollën për të shëntuar, duke pasur të qarta synimet dhe objektivat tona, synimet dhe objektivat e shkollës sonë, që janë formimi i karaktereve dhe individëve të përvarur në shoqëri, aktiv, të lumtur dhe të aftë për të përmirësuar botën, me dashuri për njeriu. Dhe çka është më e rëndësishme, me besim dhe shpresë te Perëndia. Ecim me
me hapa të qëndrueshëm drejt realizimit të vizionit tonë, që nuk do të jetë thjesht të arsimuar, apo të aftë në fushat të ndryshme të jetës, por që do të udhëhiqen nga respekti dhe dashuria. Στη συνέχεια επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και τις ευχαριστίες μας προς τα πρόσωπα που ίδρυσαν το σχολείο, αλλά και προς εκείνα που με πολλή αγάπη φροντίζουν να συνεχιστεί το σπουδαίο έργο που λέγεται Σχολεία Πνοή Αγάπης. Θα είμαστε ευγνώμενες ισόβια προς τον ακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, που οραματίστηκε και ίδρυσε αυτά τα σχολεία, αλλά και προς τον μακαριστό Μητροπολίτη Αργυροκάστρου Δημήτριο, που με την καθημερινή φροντίδα του οποίου τα σχολεία μας εδραιώθηκαν. Εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλουμε και προς τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κύριο Ιωάννη, που με αστήρευτη αγάπη φροντίζει ώστε τα σχολεία μας να εξακολουθούν το έργο και την προσφορά τους προς τον τόπο και την κοινωνία. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κύριο Ναθαναή, ο οποίος είναι δίπλα μας καθημερινά. Dëshirojmë në vazhdim të shprehim mirënjohjen tonë dhe falënderimet tona ndaj personave që themeluan shkollën, por edhe ndaj atyre që me shumë dashuri kujdesen që të vazhdojë kjo vepër e madhe që quhet Shkolla për Dashuria. Do t'i jemi mirënjohës përket të lumurit kryepreshkopit Anastas, i cili bandi vizionin dhe themeloi këtë shkolla, por edhe të lumurit Mitropolitit të Gjirokastrës Dimitri, me kujdesin e përgjithshëm për të cilit shkollat tona u konsoliduan. Falënderimet të përsëmërta i detyrohemi për flukturisë së tij, i Zoti Joani, i cili me dashuri të pashtershme vazhdon të përkujdeset që shkollat tona të vazhdojnë punën dhe kontributin e tyre ndaj vendit dhe shoqërisë. Në veçantë, duam të falenderoj herësinë e tij, Mitropolitin e Gjirokastrës, i Zot Nazanaili, i cili është pranesh çdo ditë. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ίδιο το σχολείο. Και σχολείο είναι όλοι οι άνθρωποι που μετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Ευχαριστώ πρωτίστως τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για την ακούραστη δουλειά τους. Τα παιδιά για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισαν και την προσπάθεια που κατέβαλαν για να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία. Και εσάς τους γονείς, γιατί σταθήκατε πολύτιμοι συνοδοί στο έργο μας και μας εμπιστευτήκατε ό,τι πολύτιμότερο έχετε. Së fundi, dua të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët tanë dhe të gjithë ata që marrin pjesë në procesin mësimor dhe në mbarvajtje në shkollës. Falenderoj në radhë të parë kolegët për punën e tyre të palondur, fëmijën për çastet e bukura që na dhuruan dhe përpjekjen që bën për të kapërcyer çdo vështirësi, si edhe ju, të dashur të ju, për faktin se që duan bashkëpunëtarë të çmuar në punën tonë, duke besuar gjën tuaj më të shtrenjtë në prehërin e shkollës tonë. Ας δώσουμε όμως τώρα το λόγο στα παιδιά και ας απολαύσουμε την ωραία γιορτή που ετοίμασαν μαζί με τους δασκάλους. Le dua kaloj fjalën fëmijëve dhe le të shijojnë festën e bukur që ata kanë përgatitur së bashku me mësuesit e tyre. Αξίζουν όλα τα παιδιά μας ένα χειροκρότημα πολύ καιρό κάθε φορά που θα βγαίνουν εδώ μπροστά, για την προσπάθεια που καταβάλανε μαζί με τους δασκάλους τους είναι πολύ μεγάλη. Fëmijët tanë meritojnë me të vërtetë përgëzime dhe duar trokitje, pas çdo prezantimi që ata do të japin përpara jush dhe për përpjekjen e tyre që ata bëjnë së bashku me mësuesit e tyre. Και αξίζουν όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος να τους παρακολουθήσουμε όλοι, να έχουμε την υπομονή, αν και η γιορτή είναι σχετικά σύντομη και πολύ ωραία. Meqense festa është e shkurtër dhe shumë e bukur, meritojnë me të vërtetë që të gjithë të qëndrojmë deri në fund dhe të ndjekim ata. Ας τους απολαύσουμε. Le të shijojmë. Dashur të ftuar. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për të mbyllur një vit shkollor. Sot është mbrëmja, kujtojmë çdo përpjekje, çdo buzëqeshje dhe çdo hap të bërë gjatë këtij rrugëtimi. Jemi këtu për të kujtuar çdo emocion që mbushi korridoret e kësaj shkolle dhe çdo sukses që na bëri krenar. Një vit kalon shpejt, por ajo që mbetet janë kujtimet.
kujtimet e orëve të para, të shoqërisë dhe të njerëzve që na ndihmuan të rritemi. Në shtator, nisëm me plane, emocione dhe ëndra. Sot jemi këtu për të festuar gjithçka që arritëm së bashku. Sot do të udhëtojmë bashkë, nga buzëqeshjet e klasës së parë deri tek emocionet e klasës së 9. Mirë se vini në festën tonë. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Σήμερα δεν συγκεντρωθήκαμε μόνο για να κλείσουμε μια σχολική χρονιά. Σήμερα είναι η βραδιά που θυμόμαστε κάθε προσπάθεια, κάθε χαμόγελο και κάθε βήμα που κάναμε σε αυτό το ταξίδι. Είμαστε εδώ για να απολύσουμε κάθε συναίσθημα που γέμισε τους διαδρόμους αυτού του σχολείου και κάθε επιτυχία που μας έκανε περήφανος. Ένας χρόνος περνάει γρήγορα. Όμως, αυτό που μένει είναι οι αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις των πρώτων χρόνων, της αυλής και των ανθρώπων που μας βοήθησαν να μεγαλώσουμε. Τον Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε με σχέδια, συγκίνηση και όνειρα. Σήμερα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε όλα όσα καταφέραμε μαζί. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μαζί από τα χαμόγελα της πρώτης τάξης μέχρι τη συγκίνηση της ένατης τάξης. Καλωσορίσατε στη γιορτή μας. Ata erdhen në shtator, me çanta më të mëdha se vetja, me sy plot kureshtje dhe me shkronjat e para në zemër. Sot ata lexojnë, këndojnë dhe ndihen krenar që janë nxënës. Le t'i mirëpresim me shumë duar trokitje nxënësit e klasës së parë. Ήρθαν το Σεπτέμβριο με τσάντες μεγαλύτερες από το πόδι τους, με μάτια γεμάτα περιέργεια και τα πρώτα γράμματα στην καρδιά. Σήμερα διαβάζουν, τραγουδούν και νιώθουν περήφανοι που είναι μαθητές. Ας υποδεχτούμε με ένα θερμό χειροκρότημα τους μαθητές της πρώτης τάξης.
Këtu, fëmijët mësojnë të ndajnë lodrat, lapsat dhe ndonjëherë edhe një vallëzim, dhe ta mirpresin klasën e dytë, e cila do të na fitojë me rigjaurinë e saj. Se αυτές τάξεις γεννιούνται οι πιο όμορφες σκηνίες. Εδώ μαθαίνουν να μοιράζονται τα παιχνίδια, τα μολύβια και καμιά φορά και έναν χορό. Ας υποδεχτούμε τη δεύτερη τάξη που θα μας κερδίσει με την ενέργεια και το κέφι της. Petro, një gatri. I përkëdhe, e plukët pulëmoj, bashkë me ta këndoj. Sahet nga punëtar, e kthehem në shtëpi, e knosin bashkë në shkoj, fëmita doj, dhe kjevisi, i zemrën që më dhe, i bashkë që boj. Bashkë me fëmijën njene punë një suar, njerëzit që lejnë pot me data shëndes, është bëndi yë, janë rrugët tona që me djetë si kemi ngritur vetë. Të vjeda vetë, bashkë me fëmijën e mi, dar e sotis me ta, qytetin vjetë, i përgëdhe, e plukët pulëmoj, bashkë me ta këndoj. Sahet nga punëtar, e kthehem në shtëpi, te klosin bashkë në shkoj, fëmita doj, dhe ndjekësi, i zemrën që më dhe, kur i bashkë që boj. Është bëndi yë, janë rrugët tona që me djetë si kemi ngritur vetë. Bashkë me fëmijën njene puni kësuar, njerëzit që lejnë kot me ta përshëndes. Dhe i tregoj për rrugën tona që të time të vazhdojnë në jetë. Dhe i tregoj për rrugën tona që të time të vazhdojnë në jetë. Le të shohim se çfarë surprizash na presin. Περίμενε να τελώσω το παιχνίδι. Μη μιλάς, θα το βρεις. Πάλι έχασα στο παιχνίδι. Πονά τα μάτια μου.
Pakistani. Τα κινητά μπορούν να βοηθούν όταν όμως τα χρησιμοποιούμε συνέχεια, ξεχνάμε το παιχνίδι, τους φίλους και τη φαντασία μας. Telefona celular mund të na ndihmojnë, por nëse ne I përdorim vazhdimisht pa kriter, mund të harrojmë shokët dhe shoqet, mund të harrojmë lojën dhe fantazitë. Varieme! Εγώ όταν διαβάζω ταξιδεύω. Στα βιβλία όλα μπορούν να συμβούν. Και οι ήρωες των παραμυθιών γίνονται φίλοι μας. Μπορούμε να διαβάσουμε κι εμείς. Ναι! Τα κινητά σπάνια είναι χρήσιμα για τα παιδιά, αλλά τα βιβλία μας μαθαίνουν πολλά, όπως να ονειρευόμαστε. Telefonat celular herë janë të nevojshëm dhe të vlefshëm për fëmijët. Libra na mësojnë në shumë, na edukojnë dhe na bëjnë të nderojmë. Unë jam libri magjik dhe ta merr kaput të pafundme. Çdo libër është aventurë. Mjafton që ta hapësh atë.
që do të na prezantojë. Briscopas de Stipoli, vice campionatos. Dieci exacticat, Diana Dune, Imacotes, de Tartistaxis, cu Thomas Metaferis, Metodromen, cu Thomas Parusias. Na ishte njëherë një pyll kafshi e doni të lumtura të dashura me njëri tjetrin. Gëzoheshin për pemët, lulet, ujin e ftohtë dhe lavdëroni Perëndin për gjithë të krijim të bukur. Në një qoshe të fshehur të pyllit, një grup i riqësh po shijonin diellin pranë pemës së tyre të preferuar të mollës. Mos u qetësoni, ka për të gjithë, këtë ishte aq i pastër dhe uji aq i këlluar sa që bëra shumë mollë dhe shumë të kuqe. E dëgjove nga molla, hajde tani, ço do më kaputosh në një mollë tjetër? Nuk mundem, janë djegur gjumat nga dielli. Nuk duhet të mund që të vina vete. Qoltin e kapër edhe një për mua. Sa mirë po qëndrojnë riqët e vegjën dhe shijuar natyrën e bukur dhe mollën, por duket se disa njerëz po vin fuqi shumë qetësi. Cilat të jenë, pa? Gjembul, shiko, dielli nuk e di më për këdheljen e tij të ngrohtë. Ka vetur, shiko, lumi është i lotën me petrolina. Edhe mollët janë tarë, nuk hajnë më. Çfarë do bën tani? Kush do na ndihmoj? Ne do t'ju ndihmoj.
στο νερό μη σπαταλάς, φαγητό να μην πετάς. Χέρι-χέρι ας πιαστούμε, μεγάλοι να μας δούνε, ο πλανήτης υποφέρει, πρέπει να τα καταφέρει. Χέρι-χέρι. Ne nuk di si t'i falenderojmë, fëmi. Na shpëtuan, ton. Shtëpia juaj i ishte dashur është kur e bart pastër dhe shijojnë fëmijën e saj. Është vrata e Tereziës së Njerëzit. Tani njerëzit me ta fjalë tek An Perikli. Και να σέβεσαι τα δάση κι όλοι το θέλουν τη βλάση. Χέρι-χέρι ας πιαστούμε, μεγάλοι να μας δούνε, ο πλανήτης υποφέρει, πρέπει να τα καταφέρει. Δώσε το πλανήτη μας, σκοτώνει πλανέτη τον. Να, κύκλωση να κάνεις, άλλο χρόνο να μην χάνεις, τέλος πια στα πλαστικά, προσοχή με τη φωτιά. Tani fëmijët rriten dhe bashkë me ta rriten edhe ëndrat. Mes librave, projekteve dhe sfidave, ata po zbulojnë talentet e tyre dhe të shohin botën përmes syve të klasave të pesta. Shkolla të Delia μεγαλώνουν και μαζί μεγαλώνουν και τα όνειρα. Ανάμεσα σε εμπειρία, εργασίες και προκλήσεις, ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους. Ας δούμε τον κόσμο μετά μέσα από τα μάτια της πέμπτης τάξης. Ne fëmijët rritemi dhe bashkë me ne rriten edhe ëndrat tona. Mes librave, projekteve dhe garave, ne do të zbulojmë talentet tona. Le të shojmë të përmes syve tanë, buzëqeshjet tonë dhe ëndrave tona. Fëmi, unë dua të bëhem doktor. Ndërsa unë futbollist i shua. Tani duam pak më shumë pushim. Na tregua se suksesi nuk vjen me njëherë, me përpjekje. Dhe ndoshta pas shumë vitesh nuk do kujtojnë çdo mësim, por do kujtojnë gjithmonë mënyrën si na bë të ndihemi. Me klasën e pesë, një shkallë më lartë unë gjitëm ne në jetë. Kemi vetëm në të rutinar,
sapo e ndoqëm. Për gëzimet e gjithë fëmijëve për përfundimin e këtij udhëtimi në dije dhe urojmë nga zemra suksese akoma më të mëdha në të ardhmen. Ήρθε λοιπόν η στιγμή της αποφύτισης της πέμπτης τάξης, της οποίας μόλις παρακολουθήσαμε το πολύ όμορφο πρόγραμμα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της πέμπτης για την ολοκλήρωση αυτού του ταξιδιού στην γνώση. Τους ευχόμαστε ολόψυχα και σε ανώτερα. Jemi mësuar gjithmonë që të urojmë maturantët sepse mbyllin një cikël studimesh dhe shkojnë në universitet. Jemi mësuar të urojmë klasën e 9 sepse edhe ajo mbyll një cikël dhe shkojnë në gjimnaz. Por edhe klasa e 5 mbyll një cikël shumë të rëndësishëm në shkollimin, në edukimin e vetë dhe tani do të shkojnë në klasat më të mëdha në vjeçare dhe aty do të fillojnë diçka të re. Këtu le të themi që mbyllet ajo mosha e fëmijërisë. Dhe tani, ato që do të kërkojnë do të jenë pak më të vështira. Por prapë do të vazhdojnë të jenë fëmijë, prapë do të jenë të përshëndetshur, edhe prapë do t'i kemi këtu, do të na këndojnë dhe do të na japin momente shumë të këndshme. Tani është momenti që do të lexoj emrat e secilitit dhe do t'i japim na një certifikat të cilët do ta kenë kujtim në jetën e tyre. Unë do të bëj edhe një herë një thirrje, le të mos i kursejmë duatrokitjen të fëmijëve tanë. Angelos Reskopia, Emanuel Paisio Lito, Nicola Scotti, Redi Chomo, Grace Niketa, Grace Adem, Nefeli Vedra, Vanessa Duzdo, Sara Halachi, Milena Mulai, Liv Longo, Laura Beta, Catalea Muhaj, Catalea Govaci, El Haida Sinani, Dion Sino, Nicola Stano, Erki Sarai, Emilia Tano, Emilio Tano, Matías Golem, Enos Shuaib, Amelia Cotoni, Alesia Pega, dhe Katie Hysa, urime të gjithëve. Përveç muslimeve, hoqën shumë të mësonin të pini instrumente dhe muzikore. Le kemi presin dhe të shijojnë talentin dhe të kushtimin e tyre nga muzikë. Cada universität pela matematika, a condição da natureza, de nossas culturas, as locais neste seguinte, graças a Deus,
shumë e pastë. Një pjesë e këtij pjesëtare do të na prezantojnë nxënësit e klasës së 6, duke përcyer le ti presim. Imparado siempre τις περιοχές είναι πολύ πλούσια. Λίγο από αυτά μέσα θα μας παρουσιάσουν οι μαθητές της έκτης τάξης, χορεύοντας και τραγουδώντας. Ας τους υποδεχτούμε.
Ineta Kronja, ku I fondicit e të pjovin ati, ku to talento, jetë të shumë, që ta opëve aktrisu të përë, a si konektu me të energia I të turismo, I serdo pistaxis. Vudre sot se sa I mërzitur ishte mësuesi? Dhe jo vetëm ai, edhe të Ne qeshim, bëjmë shumë dhe nuk ju kushtojmë rëndësi mësimeve, por nuk mendojmë se si ndihen ata. Edhe notat tonë nuk janë si më parë, po mbasim kohë kot. Vërteta është që kur shkojmë në shtëpi, e shikoj mami të mërzitur, dijem keq. Edhe unë, babi më thot gjithmonë ti mundesh më shumë. Në fund të fundit, ata duan të bëjmë diçka në jetë. Po, dhe ne mundemi më mirë se kaq. Pase është koha që të filloj nga vetja. Me më shumë respekt. Me më shumë përpjekje. Dhe me më shumë përgjegjësi.
shumë rriten edhe shqetësimet dhe mendimet tona. Mendojmë për të ardhmen dhe ndërrojmë për një botë më të mirë. Nxënësit e klasës së 8 do të na përcjellin ritmin dhe emocionet e shpirtit të tyre të pasur rinor. Dhe valo, ki problematizmi, skjeftomas vetëm që kanë me omira që në të një herokosmo, I mafiteres, tamas metatos, bombano, apo dëmërusja e tipikitus psikik. Të gjithë thonë se rritemi shpejt, por askush nuk na thosë se sa e çuditshme. Olli, lene pos me galon me grigora, alla canisni mas lei posso perire in afto. Një ditë, je Pritur, të gjithë presi, që ti ta dirë se çfarë do të bësh me jetën tënde. E me qitatë, ende po të viqin, se që me kemi. Do njëherë qeshim me zë të lartë. Vetëm e vetëm për të fshehur anktin tonë. Fëbomas të na votihume. Fëbomas se kena përstafisme. Duam të na kuptoj. Jo të na gjykojmë vazhdimisht. Disa ditë ndihemi të fortë. Disa të tjera të humbur. Megjithatë, me zgjidhje kësaj, gjetëm njerëz që u bën familje. Për ekskursione, gjatë fushimeve, se të qeshrat brenda në klasë. Edhe në ditët e vështira. Ja të telika, dhe tha thimomas të τους βαθμούς. Θα θυμόμαστε τις στιγμές. Θα θυμόμαστε τα αστεία που μόνο εμείς καταλαβαίνουμε. Θα θυμόμαστε τα μυστικά μεταξύ φίλων. Θα θυμόμαστε τα τελευταία θεραπεία. Dhe ndoshta, kjo do të jetë gjë më e rëndësishme. Nuk I kemi të gjitha përgjigjet. Por, po mësojmë. Rëzohemi dhe ngrihemi. Ndryshoj, ndërrojmë, rritemi. Qështë traumatikohet janë theret e domenon, dhe sa do e frikshme të duket e ardhmja, θα προχωρήσουμε μαζί. Do të ecim përpara bashkë. Γιατί σε αυτό το σχολείο μαθαίνουμε ότι με πίστη και πνοή αγάπης μπορούμε να τα καταφέρουμε. Sepse në këtë shkollë mësojmë se me besim dhe me frym dashurie ne mund t'ja dalim banë. Γιατί αυτές οι στιγμές που ζούμε μαζί τώρα ως μαθητές θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας. Sepse këto momente që jetojmë bashkë si nxënës do të mbeten përgjithmonë në kujtesën tonë. Dhe ja, më rritëm të kapitulli më emocional I kësaj mbrëmjeje. Klasa e 9. Nxënësit që erdhën dikur si fëmijë dhe sot largohen me ëndra më të mëdha se kur. Ata nuk po I japin lam të mirë vetëm shkollës, por një pjesë të fëmijërisë së tyre. Mirëpresim klasën e 9. Φτάσαμε στο πιο συγκριτικό κεφάλαιο αυτής της γραμμής, η ενότητας. Οι μαθητές που ήρθαν κάποτε ως παιδιά και σήμερα φεύγουν όνειρα μεγαλύτερα από ποτέ. Δεν αποχαιρετούν μόνο το σχολείο, αλλά ένα κομμάτι της παιδικής τους ηλικίας. Υποδεχόμαστε την 9η τάξη. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι περιφερειάρχοι Αργυροκάστρου, κύριε Αλμπάνα Χασάναχ, αξιότιμοι δήμαρχοι Αργυροκάστρου, κύριε Φλαμούρ Γολέμη,
Aksiotimi kirje djeftinti και κυρία υποδιευθύντρια του 9χρονου σχολείου Πνοή Αγάπης. Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπημένοι μας γονείς, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες. Σήμερα δεν είναι απλώς η ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνουμε ένα κεφάλαιο της ολικής μας ζωής. Είναι η μέρα που στρέφουμε το βλέμμα μας πίσω και αντικρίζουν 9 χρόνια γεμάτα χαμόγελα, προσπάθειες, προκλήσεις, φιλίες και όνειρα που μεγάλωσαν μαζί μας. Όταν περάσαμε για πρώτη φορά την πύλη αυτού του σχολείου, ήμασταν παιδιά, με σωλικές τσάντες, μεγαλύτερες από το ανάστημά μας και με μάτια γεμάτα περιέργεια. Σήμερα αποχωρούμε πιο όριμοι, με περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης και με μια καρδιά γεμάτη αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα. Αρχικά, εκ μέρους όλων των μαθητών της 9ης τάξης, επιθυμούμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας προς τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, Κυρίο Ιωάννη, καθώς και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, Κυρίο Ναθαναή, οι οποίοι με τη φροντίδα, το όραμα και την αγάπη τους στηρίζουν ένα σχολείο όπου η εκπαίδευση δεν αποτελεί μόνο μετάδοση γνώσεων, αλλά και αγάπη για τον Θεό, πνευματική καλλιέργεια, σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, υπευθυνότητα και ανθρωπισμό. Χάρη σε αυτό το όραμα, διδαχθήκαμε ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με βαθμούς, αλλά και με τον χαρακτήρα, την καλοσύνη και την ικανότητα να γινόμαστε χρήσιμοι άνθρωποι για την κοινωνία. Δεν θα μπορούσαμε να παραλύσουμε να αναφερθούμε και σε δύο εξέχουσες προσωπικότητες, τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο, καθώς και τον μακαριστό Μητροπολίτη μας, κύριο Δημήτριο, οι οποίοι, αν και δεν βρίσκονται πλέον σωματικά κοντά μας παρακολουθούν παρέα με τους αγγέλους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στο Ίδρυμα Πνοή Αγάπης και στον Διευθυντή του σχολείου μας, ο οποίος υπήρξε πάντοτε στο πλευρό μας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο καθένας αισθανόταν ότι έχει τη δική του ξεχωριστή θέση και υποστήριζε. Η αφοσίωση, η υπομονή και η εμπιστοσύνη που δείξατε προς εμάς αποτέλεσαν διαρκή πηγή έμπνευσης, ώστε να προχωρούμε μπροστά και να πιστεύουμε ότι κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. I nderuar Mitropoliti Gjirokastërës, Hyrësia e tim Zot Nathanail, të nderuar rektor, e nderuar prefekte e Gjirokastërës, zonja Elbana Asanaj, i nderuar kryetari i bashkisë, zoti Flamur Golemi, i nderuar zoti drejtor dhe e nderuar zonja nëndrejtoresh e shkollës nëndvjeçare Frym Dashurie, të dashur mësues, prindërit tanë të shtrenjtë, të ftuar të nderuar, të dashur nxënës. Sot, nuk është thjesht dita në të cilën përfundojmë një kapitull të jetës sonë shkollore. Është dita kur kthehemi mashtrimi pas dhe shohim 9 vite të mbushura me buzëqeshje, përpjekje, sfida, miqësi dhe ëndra që u rritën bashkë me ne. Kur kaluam për herë të parë portën e kësaj shkolle, ishim fëmijë, me çanta shkollore më të mëdha se shtati ynë dhe me sy plot kuriozitet. Sot largohemi më të pjekur, me më shumë njohuri, me një ndjenjë më të madhe përgjegjësie dhe me një zemër plot me kujtime që të na shoqërojnë gjithmonë. Fillimisht, në emër të gjithë nxënësve të klasës së 9, dëshirojmë të shprehemi njohjen tonë më të thellë dhe përfundimtarisë së tij kryepiskovit të Tiranës, turësit të gjithë Shqipërisë, i Zot Joani, si detaj metropolitë të nderuar, hirësisë së tij i Zot Nathanail, të cilët me kujdesin, vizionin dhe dashurinë e tyre mbështesin një shkollë ku edukimi nuk është vetëm përcjellje thjesht, po edhe dashuri për perëndim, kultivim shpirtëror, respekt për të afërmin, përgjegjshmëri dhe humanizëm. Pas këtij vizioni, ne mësojmë se suksesi nuk mund të jetë me nota, por edhe me karakteri, mirësinë dhe aftësinë për të bërë njerëz të dobishëm në shoqëri. Nuk mund të lini pa përmendur edhe të personalitetet e shkollës, të ndjerin kryepiskovë të Tiranës, turësit e të gjithë Shqipërisë, i Zot Anastasi, si dhe të ndjerin mitropolitin tonë, i Zot Dimitri, të cilët, megjithëse nuk ndodhen më fizikisht pranë nesh, na ndikin nga lart bashkë me ëndrin. Një falenderim të veçantë i drejtojmë Fondacionit Frym Dashurie dhe drejtorit të shkollës sonë, i cili ka qëndruar në nesh, dhe ka krijuar një kurriz, gjithë i cili ndjekë se ka dhënien e tij të veçantë dhe mbështetjen e duhur. Përkushtimi, durimi dhe besimi që treguat ndaj nesh kanë qenë një burim i vazhdueshëm të mësimit për të ecur përpara dhe për të besuar se çdo ëndër mund të bëhet realitet.
Νομοσύνη μας εκτείνεται επίσης προς τους εκπαιδευτικούς μας, εκείνους τους ανθρώπους που δεν μας δίδαξαν μόνο μαθηματικούς τύπους, γραμματικούς κανόνες ή ιστορικές χρονολογίες. Μας δίδαξαν να σκεφτόμαστε, να αναζητούμε την αλήθεια, να μην φοβόμαστε τα λάθη και να σηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε. Κάθε διδακτική ώρα, κάθε συμβουλή, κάθε χαμόγελο και κάθε παρατήρηση που έγινε με αγάπη άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μας. Σας ευχαριστούμε που πιστέψατε σε μας, ακόμη και όταν ίσως εμείς οι ίδιοι δεν πιστέψαμε αρκετά στον εαυτό μας. Θα παραμείνετε πάντοτε μέρος της ιστορίας μας και κάθε μελλοντική μας επιτυχία θα φέρει μέσα της και ένα μέρος από τον δικό σας σκόπο, την αφοσίωση και την προσφορά. Οι ευχαριστίες μας προς όλους εσάς δεν θα πάψουν ποτέ. Ιδιαιτέρως όμως προς τις δύο υπεύθυνες καθηγήτριές μας, την κυρία Μιχαέλα και την κυρία Ανδραμάχη, οι οποίες, σαν δύο άξιες καπετάνισσες, μας καθοδήγησαν στα βαθιά νερά της γνώσης και της ζωής, διδάσκοντάς μας πώς να αντιμετωπίσουμε τους δυνατούς ανέμους και τα μεγάλα κύματα, χωρίς να εγκαταλείπουμε τον αγώνα, αλλά με θάρρος, αγάπη και αυτοπεποίθηση. Μας καθοδηγήσατε, μας συμβουλεύσατε και σταθήκατε δίπλα μας σε κάθε ανησυχία, σε κάθε παιδική αταξία και σε κάθε επιτυχία μας, όπως ελάχιστοι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν. Για όλον τον χρόνο, την αγάπη και την αφοσίωση που μας προσφέρατε, σας είμαστε βαθύτερα και ειλικρινά ευγνώμονες. Mirënjohja jonë shtrihet gjithashtu dhe ndaj mësuesve tanë, atyre njerëzve që nuk na mësuan vetëm formula matematikore, rregulla gramatikore apo data historike. Ata na mësuan të mendojmë, të kërkojmë të vërtetën, të mos kemi frikë nga gabimet dhe të ngrihemi sa herë që rrëzohemi. Çdo orë mësimi, çdo këshill, çdo buzëqeshje dhe çdo vërejtje e bërë me dashuri ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në formësimin e personalitetit tonë. Ju falenderojmë që besuat e ne. Madje edhe atëherë kur ndoshta ne vetë nuk besoni mjaftueshëm te vetja. Ju do të mbeteni gjithmonë pjesë e historisë sot, dhe çdo sukses i yni në të ardhmen do të mbajmë brenda vetes një pjesë të mundit për kushtimin dhe kontributin tuaj. Falënderimet tona ndaj të gjithëve ju nuk do të rreshtin kurrë, por në veçanti ndaj dy mësueseve tona kujtestare, zonjës Mihaela dhe zonjës Andromaki, të cilat, si dy kapitene të zonjat, na udhëhoqën në ujëra dhe pafunda të diell të jetës, duke na mësuar se si të përballemi me erërat e forta dhe dallgët e mëdha pa e braktisur garën, por me guxim, dashuri dhe vetbesim. Na udhëhoqët, na këshilluat dhe na qëndruat pranë në çdo shqetësi, në çdo ngatërresë fëminore dhe në çdo sukses toni, siç pak njerëz do të mund ta bëni. Për të gjithë kohën, dashurinë dhe përkushtimin që na dhëruat, ju jemi thellësisht dhe sinqerisht mirënjohës. Σήμερα όμως η καρδιά μας γίνεται και λίγο πιο βαριά. Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι αυτό το σχολείο, το οποίο επί 9 ολόκληρα χρόνια αποτελούσε το μικρό μας κόσμο, δεν θα είναι πλέον το ίδιο. Αυτή η αυλή άκουσε τα γέλια μας, το άγχος μας πριν από τα διαγωνίσματα, τις μικρές μας διαφωνίες, τα σχέδια μας για το μέλλον και τα όνειρα που μοιραζόμασταν μεταξύ μας. Μεγαλώσαμε μαζί, γιορτάσαμε ο ένας τις επιτυχίες του άλλου, μοιραστήκαμε απογοητεύσεις και μάθαμε ότι η φιλία αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα δώρα της ζωής. Από σήμερα, ο καθένας μας θα ακολουθήσει τη δική του πορεία, αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις και ανοίγοντας νέους ορίζοντες. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί. Ίσως, ύστερα από πολλά χρόνια, να μην θυμόμαστε όλα όσα διδαχθήκαμε στις σχολικές αίθουσες. Θα θυμόμαστε όμως τα πρόσωπα των συμμαθητών μας, το κουδούνι που μας γέμισε χαρά στο τέλος κάθε ώρας, τις εκδρομές, τις δραστηριότητες, τις γιορτές και κάθε στιγμή που έκανε τα παιδικά μας χρόνια τόσο όμορφα και ξεχωριστά. Αποχαιρετούμε σήμερα αυτό το σχολείο, παίρνοντας όμως μαζί μας τις αξίες που μας χάρισε, την αγάπη για τη γνώση, το σεβασμό προς τον άνθρωπο, την πίστη στο Θεό και το θάρρος να ακολουθούμε τα όνειρά μας. Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε άξιοι και υπεύθυνοι πολίτες,
κάνοντας υπερήφανες τις οικογένειές μας, τους εκπαιδευτικούς μας και το σχολείο μας, πνοή αγάπης, το οποίο θα παραμείνει πάντοτε το δεύτερο μας σπίτι. Σήμερα δεν λέμε αντίο. Σήμερα λέμε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για κάθε όμορφη ημέρα, για κάθε μάθημα, για κάθε πρόκληση που μας έκανε πιο δυνατούς και για κάθε χέρι που μας απλώθηκε όταν το είχαμε αναλάβει. Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες, σας ευχόμαστε ολόψυχα η ζωή να οδηγήσει όλους σας προς ομορφότερους ορίζοντες. Ας μην ξεχάσουμε ποτέ ότι κάποτε ήμασταν παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια τάξη, με τα ίδια όνειρα και με την ίδια επιθυμία να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ας αποχωριστούμε σήμερα με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη, με πίστη στο Θεό, με σεβασμό προς εκείνους που μας καθοδήγησαν και με τη βεβαιότητα ότι οι αληθινές φιλίες δεν χωρίζονται ούτε από τον χρόνο ούτε από την απόσταση. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και ευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί και να καθοδηγεί κάθε βήμα της ζωής σας. Me gjitha po, zemra jonë ndodhet pakës. Është e vështirë të pranojmë se kjo shkollë, e cila për 9 vite me radhë përbënte botën tonë të vogël, nuk do të jetë me e njëjta. Ky obor ka dëshuar të qeshurat tona, ankthim tonë para provimeve, mosmarrveshjet tona të vogla, planet tona për të ardhmen dhe ëndrat që ndalin me njëri tjetrin. U ritëm së bashku, festuam sukseset e njëri tjetrit, ndam shkëmbimet dhe mësuam se miqësia është nga dhuratat më të çmuara të jetës. Nga sot, secili prej nesh do të ndjekë rrugën e tij, duke u përballur me sfida të reja dhe duke hapur horizonte të reja. Sidoqoftë, askush nuk mund të na irrëpejë kundimet që krijuam së bashku. Ndoshta, pas shumë vitesh, nuk do të mbajmë mend gjithçka që u shpjeguan për klasa, por do të kujtojmë fytyrat e shokëve tanë të klasës, rënjën e zilës që na gëzonte në fund të çdo ore, ekskursionet, aktivitetet, festat dhe çdo çast që i bëri vitet tona të fëmijërisë, aq të bukura dhe të veçanta. Sot, po ndajmë nga kjo shkollë, por po marrim me veta vlerët që ajo na dhuroi. Dashuri për dijen, respektin për njeriu, besimin te Perëndia dhe guximin për të ndjekur ëndrat tona. Do të përpiqemi të bëhemi qytetarë të denjtë dhe të përgjegjshëm, duke bërë krenar familjen tona, mësuesit tanë dhe shkollën tonë fryt dashurie, e cila do të mbetet gjithmonë shtëpia jonë e dytë. Sot, nuk themi lam të mirë. Sot, themi faleminderit. Faleminderit për çdo ditë të bukur, për çdo mësim, për çdo sfidë që na e bën më të fortë dhe për çdo dorë që na u zgjat kur patëm nevojë. Të dashur shokë dhe shoqe të klasës, ju urojmë nga zemra që jeta tuaj të heqë të gjithëve drejt horizonteve më të bukura. Le të mos harrojmë kur se dikur ishim fëmijë që u ritëm së bashku në të njëjtën klasë, me të njëjtat ëndra dhe me të njëjtën dëshirë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Le të ndajemi sot me zemra plot mirënjohje, me besim te Perëndia, me respekt për ata që na udhëhoqën dhe me sigurinë se miqësitë e vërteta nuk ndahen as nga koha, as nga distanca. Ju falenderojmë të gjithëve nga zemra dhe urojmë që Perëndia të bekojë dhe të udhëheqë çdo hap të jetës sonë. Πριν από λίγο είπαμε για την πέμπτη τάξη ότι πληρώνει έναν κύκλο από τις σπουδές. Para pak minutash u referuam klasës së pesë, të cila thamë që përmbylli një ciklin fillor. Τώρα ήρθε η σειρά των μεγάλων, όπως είπαμε και πριν, της μινιματούρας, όπως τους λέμε. Tani erdhi momenti për më të rriturit e shkollës, për nxënësit e minimaturës si mund të riquajmë. Και αυτοί κλείνουν τον κύκλο της υποχρεωτικής παιδείας. Dhe ata përmbyllin ciklin e arsimit të detyruar. Ακούσαμε αρκετές φορές τη λέξη ευχαριστώ και τη λέξη ευγνωμοσύνη από τα παιδιά. E dëgjuam disa herë fjalën faleminderit dhe fjalën mirënjohje nga fëmijët. Νομίζω είναι η στιγμή να ακούσουν και τα παιδιά τη λέξη ευχαριστώ. Mendoj se është momenti që edhe fëmijët të dëgjojnë nga ne fjalën faleminderit. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Faleminderit shumë shumë. Σας ευχαριστούμε για την κάθε μέρα, το κάθε χαμόγελο που μας χαρίσατε. Ju falenderojmë për çdo ditë dhe për çdo buzëqeshje që na keni dhuruar. Σας ευχαριστούμε για την κάθε καλημέρα που μας λέγατε το πρωί χαμογελαστά. Ju falenderojmë për çdo mirëmëngjesi që na keni thënë duke buzëqeshur për ditë.
Σας ευχαριστούμε για το κάθε καλή ξεκούραση και καλό μεσημέρι που μας είπατε. Ju falenderojmë për çdo drekën e mirë dhe çlodhje të mbar që na keni thënë. Σας ευχαριστούμε για όσες φορές τραγουδήσατε εδώ με την ωραία σας φωνή. Ju falenderojmë për të gjitha herët që keni kënduar këtu në aktivitetet e shkollës me zërin tuaj të bukur. Θα μπορούσα να λέω επί ώρες τα ευχαριστώ μου. Do të mund të flisja me orë duke thënë faleminderit për Αλλά juve. θα κλείσω με το σας ευχαριστούμε για την κάθε στιγμή που ήσασταν σε αυτό το σχολείο. Por do ta përmbyll duke ju thënë faleminderit për çdo moment që keni qenë pjesë e kësaj shkolle. Σας ευχόμαστε η πορεία από εδώ και πέρα Ju urojmë që rrugëtimi juaj këtej jetutje να είναι γεμάτη από τις ευλογίες του Θεού, të jetë i mbushur me bekimet e Perëndisë με την αγάπη από τους γύρω σας προς εσάς και από εσάς προς τους γύρω σας. dhe me dashurinë e njerëzve që ju rrethojnë kundrejt jush, po dhe me dashurinë tuaj kundrejt të gjithë njerëzve që ju rrethojnë juve. Γιατί μόνο έτσι ο κόσμος γύρω σας θα είναι πιο όμορφος. Sepse vetëm kështu bota përreth jush do të jetë më e bukur. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό, Por ajo që është edhe më e rëndësishme, ο δικός σας, ο εσωτερικός κόσμος θα είναι πάρα πολύ όμορφος. bota juaj e brendshme do të jetë shumë e bukur. Τώρα το ευχαριστώ θα το δείξουμε και λίγο ελιστικά. Tani faleminderit do ta tregojmë edhe pak në mënyrë materiale. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό συμβολικό δώρο, μάλλον έχουν ετοιμάσει οι υπεύθυνες κυρίες τους, η κυρία Ανδρομάχη και η κυρία Μιχαήλ, παιδιά να το έχουν ενθύμιο για τη ζωή τους. Kemi përgatitur një dhuratë simbolike për t'ia udhëruar fëmijëve për ta patur kujtim nga të gjitha këto vite që kanë qenë pjesë e shkollës Shpërndashurie. Είναι από ένα ποτήρι Është një kupë το οποίο δεν έχει κάποια σημαντική χρηματική αξία. e cila nuk ka ndonjë vlerë të madhe monetare. Οι καρδιές όμως που είναι πάνω Zemrat ama që janë të pikturuara sipër είναι πέρα αληθινές. janë Σε συνέστημα. plotësisht të vërteta për sa i përket ndjenjave. Είναι από για το Janë nga duart e mësueseve των δύο κυριών, της κυρίας και της κυρίας Μιχαήλ. Όπως και τα λόγια που είναι πάνω, είναι λόγια καρδιάς. Ashtu si dhe fjalët që janë shkruar sipër janë fjalë zemre. Επίσης, μου ζητάνε να διαβάσω τα λόγια, δεν τα μακρηγορήσουμε, γιατί είπαμε να είμαστε λίγο πιο συμπυκνωμένοι στη γιορτή. Και η φωτογραφία που επιλέξαμε, για να βάλουμε, Edhe fotografia që kemi përzgjedhur për të dhuruar fëmijëve είναι μια φωτογραφία από το Πάσχα. është një fotografi nga Pashka. Το Πάσχα είναι η γιορτή του φωτός, Pashka është festa e dritës, του φωτός της ψυχής. e dritës së shpirtit. Και έτσι ευχόμαστε να είστε όλοι σας στη ζωή, με φωτισμένη ψυχή και καρδιά. Dhe kështu ju urojmë që të jeni të gjithë jetën tuaj me shpirt dhe me zemër të ndriçuar. Σας ευχόμαστε καλή πορεία και καλή ζωή σε το όπλο σχολείο για τις γυναίκες από εδώ και πέρα. Ju urojmë një rrugëtim të bekuar në çfarë do lloj shkolle që do të zgjidhni që të shkoni që këtej jetutje. Λοιπόν, θα τα δώσουμε τώρα ονομαστικά, παρακαλώ. Ας μην τσιγκωνευόμαστε, θα το πω άλλη μια φορά, μπορεί να έχω καταδείξει σήμερα γραφικός. Ας μην τσιγκωνευόμαστε τα χειροκροτήματα. Ju lutem shumë mos të useni duart trofike për fëmijët. Κώστα, το ιδέτη με γύρι με έμεινε τούρε, το μπορεί μέσα. Ιωάννη. Άντο.
Elpiona. Fatiola. Casey. Ευγενία. Σεράινα. Ελένη. Νικόλα. Ελίνα. Κωνσταντίνα. Λιάννα. Casey Τάτσικα. Λαούδια. Βιργινία. Άρεντ. Αργύρι. Δέα. Δεν μουσούεσαι ανδρομάχη, δεν μουσούεσαι τυχαία. Μπορεί me metodike dhe metodikë të mbarë në çdo shkollë do të shkoni, në çdo gjimnazi do të shkoni. Ky vit na dha dije, miqësi, emocione dhe kujtime që do të mbeten gjatë. Na mësoi se suksesi nuk matet vetëm me nota, por me guximin për të provuar, për të mësuar dhe për të ndëruar. Falënderim për mësues, për prindrit dhe për çdo nxënës që i dha jetë kësaj shkolle. Për shkollën që na dha dhe na arriti me frymë dashurie. Me këtë mesazh do të na përshëndes edhe kori i shkollës sonë. Ne timi presi me këtuar të vitjet e ngrohtë. Deri të mbartë të gjithë. Che cercate matiti, puede se soy, salta lo scoglio, ma sfronti se che vas a dejarse, me pnoia capo, me ha todo misma, estamos a cualquiera ti, si primo lo día de sueldo, hasta Carlos Boris, me da fermo quiero pronto, Carlos quiero.
Gjerri,